Mais très cher. Wallah. Les Maoris, les Mais attends, vas-y. Mais si le peuple le go chabane shatungiza mnara muyenda Kono handuza mhala kangde tanga shatungiza ke handuza mkangde banko la bwamba wendilo jenam na bangal sawa ni namna. Mais attends, wana jimba urende Subhanallah mbukatsujuwa yambeje juma enamna zendongo zidio. Mais ok, vas-y, on va quitter ici. Mais très cher. Les Maoris, les Moéliens, les Anjouanais, les Ngas Djanois et les Ngas Djanoises. Ok. La garlinu. Les garlinu, les rende. Alalinu siri lala. Ahoa mshele juma rumaminu ya masihu. Tishema na hangu hashemeza. Na mjuhe bamro. Tishele gari ngilo juma usone. Alafomro kumasiabo ujae pine ya dingo uvahanubale reservoir. Ok. J'espère qu'avant parler Kozef, non? Wajuha waja. Karjaka na shua. Nusu wapara Kozef. Nusu rihimi hajitihadi rirenge maji. Wanu haban parando. Ata Kozefu wajoka huja. Shawa jahun romro ulalo woju kauti. Shawu bakishomoni. Non, on dit Kozef. Kozefu doanjia. Ok, on va quitter ici. Kozef. Isayiwa kau uzimo mro omoni. C'est qui m'appelle encore? ouais, c'est un Oui, allô? mon téléphone est petit. La coule quand même. Mais attends, c'est Youssouf? Mais où est Dahalan? De petit, qui a là son travail de petit. Il nous rungu jani ba hujum persa. Petit, attends, mais ton compte de Youssouf. Ok, merci. Le petit, mon téléphone est petit. Grand-père, notre président, Getayari, yende hata 2030. Daene serikali ya hafi yoyo hwambande shio oka wallahi hele dzina lamu ekawono ya mitsulu ya rada iyo koshi dzima ekahwendo emaosoni lijo umbaluken siensingo lutowena fusi rada zama koshi ayenso abila juha hapangwa bala habeshe wambuda ya hinru ilembele ya hamande kawan walimile tamahala fuwandu wali litia walivaziza wandu warengembu da waimisa wavazao yeze juba ili wandu watusele kwenzu halafu yambide nzima yo ujuda jawu yenzima ihim dahavurizi wa mjuda tuwo wakoti wabwatati haweheleko lefuzi haribala zila kostimu bala yemenji balanga yo na mazozo dingoni deja na bala ashamsia sagaf na bakemvu wana bakejwa na bake upepo na rada za wana damu za makoshi tizo waka wallahi hele dzina lamu ekawono ya mitsulu ya rada iyo koshi dzima ekahwendo emaosoni lijo umbaluken siensingo lutowena fusi rada za makoshi dendende ngizonde rahana mitsulu pambadizo usikitisha komocho komrumluhazi wauonoka bano wa dunia ibadi wazungu warongwa le ridicule ne chipa alafu anja hula warenge mipira hii rada za mipira wakao zodo amortise ama perso za wana watilwa uziumba le ridicule ne chipa ndizo hambilwa ya renzi hata katukiri. Mais attends, Jimmy, c'est quoi ça? Hambilwa ya renzi hata katukiri. Mais c'est quoi? C'est facile, c'est quoi? Hata izitsongo halawali koli. Yes. Halawali koli hasibabu ndizo. Mais Jimmy rambia mdu, on comprend rien du tout là. Hasibabu ndizo, hambwa ya renzi hata. Samba bozi. Jirou. C'est facile même. Rimana ka hambilwa urenzi hata wala rimana. Ça, normalement, ça c'est pas joli, hein? Harongozi wa hata hambaka na uranti. Babahi na mamahi wambi hata hambaka na uranti. Kana uranti. Ye solution ni solution hindi. Kana uranti. Mpaka rolwa yenyanzi ya wenyanzi rolwa hafu. Shami c'est écoute na na makalima mama rahafu ala dungo milo wandu. Mais ça c'est pas normal. Kalima no hatu ya hati hatu ya hati. Aibu. Hatu ya hati hambaka na uranti. Ok, ça c'est dommage. C'est pour ça encore. Hatu ya hati. Sababu nirambi ukana hakamanzeno haku
Izinuguzini kweli? Kama ntani wa heti kitiba heti kwa mwanza. Shaga ndia sasa ndongo hizo. Sambari mana. Bala hamba kana uzi ya mpaka? Paka rolo nyanti rolo. C'est fini. Mais je pense qu'il gagne quelque chose là. Bah oui. Boliwa. Jimmy? Katuliwa? Yeti tsomfira yabo wambaenda za. Mais ekade halaba ngusufriri. Siendi hatu ye hazatu ye. Yarende. Mtu mtitichoza. Abo antamiani msikini amisuri kawa ulemewa. Jemana walikolika ye kalemewa. Yezinu ngazifunde. Ojibo twambaya batinwa baisha bwana bala kutujua enzi ya mlao